apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, asino ngay dayjay? Jay, Di kadwan ni Maricel alimabas lalaki mo't. nobyo na siguro mo't Ay nawaw, inyawid na tinobyo na dita balayda. Kahit anya ko matibibiyang mo. Amom nga ron no anya mo ti saritaan daan doa. At dadamutin iti husto nga idan. Wan mo kidi ngampay na. Nakababain lakay. Di mo ibaga nga aging kaita. Kat insecure ka kin ni Maricel akalugaran tayo. Iti anya ko maaga po. No ibaga na napintasak mo't. Ato ti kwarta na tayo jay. Tanagagrit nga negosyo. Si Kangay. Dinak ikumkumpara kang kuana. Tasaan kami nga agpada iti gasat. Agin dadalos kanto mo't no agsao ka. Umay kuman alaan ti order ko akamuti nana. Iso ta nakasakaw. Mabagkat mo ka day. Ay nawaw, 10 kilos lang dayta nana. Sa bagay napigsa ka pa'y mutkit day. Ayun gayam. Nakita yo ka di lalaki nga inyawid ni Maricel dita balayda nana. Asino alalakay? Jay natayag anapu daw. Ni Luis day jay pasing. No kasta, amamuyo gayam. Una, takanayon mo't adito'y istor ko ti pagkatangan da. Nobyo na nga ruday jay nana. Nobyo na. At titibayan ko na Aida, agyaman naklaunay. Awan anyaman na nakaw. Kaslaawan ni Luis di tabalayo At trabaho na itanana. Agtrab-trabaho gayam. Unana, manager iti fast food restaurant ijay sentro. Ay mayat mo't gayam ti trabaho na no kasta. Unana, masapul nga trabaho kami, tada iyururnungan mi. Day, anya nga iti iyururnungan niya. Agkalay sa kayo matang. Saan akalay sa nana? Iparenovate mi laang ti balay. Pagbalinan yun sa mansyon tabalayaw. Unanana, tapno mayat mo ti pagnaadan mi. Mayat day ta plano yaw nakaw. Sigurado asaan kayo amarigatan, tadamot source of income yu adwa. Mano abulanan, sipod nagawid da Maricel dito'y lugar tayo. Ngam awan pa'y nadamag ko no kaano ti kalaysa da iti nobyo na. Amangan no adda nadamag mo, Julius. Ay nawaw, urayam ano adda ibagada. Mano abulanan nga agur-urayak. Urayam biyag damot dayta. Saan mo't amabalin asika ti agdesisyon no kaanong agkalay sa da Maricel ken ways. Wano, awan ti plano da nga agkasar. Na, Nupod numan ti atap ko, kaasim nga rod ni Maricel kasanumot ang naibagam akaasi diyak alugaran tayo. Kat numayat ti biyag da. Sa nakas kada tao nga grigrigat. Kwarta dalaeng matiado. Ngam sigurado, saan daan naragsak da gijay lakay. Ay nako, asino kamot amang hibagay ti kasta? Amom nga raw. Adda akon. Kumusta nga iti check up mo? Pasensya ka no saan ka sinukaw? Nag-overtime kami nga may. Kasangsangpid ko lahang itang. Okay lang. Maawatak mo tada trabaho. Kahit anyang itimba ka ti doktor. Ay, negatibo lang tamat. Ay, kaano matngata? Yakam mo. Ngam ituloy ko lang ta tumaran ti agas ngayon reseta na.
Bareng kunak no kaasyan na tati na Marso. Panagkunam, itid na nga tamag ti para kadata. Uray kastoy ti mapaspasamak. Sa anak ama pukawan itinamnama. Addan tulat ta, Luis. Urayin talaang no kaano nga itid na ti para kadata. Anya man ang tigagaram, paseng. Umayak laang maki-istambay, nana. Ay nawaw, istambay manang. Una, tawang mutin aramidak ijay balay. Dagiti anak mo nga eh. At dada iya pagadalan. Ada kumakayat ko asaludsudin kada kayo, nana. Anya dayta. 5 atawunan nga agdenden na damarisil kan Luis. Kay, anya kumaitaken ka, no 5 atawunin nga agdendenada. Awan ka di plano dagitang agkalaysa. Awan sapay mo. Awan mo't nadakdakamat ni Maricel kanya. Kaasi mo gayam ni Maricel. Amangan kay di no saanan nga ikasar ni Luis. Daytan di ko nada nga uray adu kwartam. Uray na pintas ka no saan aseryoso ti lalaki ken ka. Awan latta. Ay unay kan, timot biyag ni Maricel ti bambantayam. Insecure kan samot kan kuana. Unay kamutin pasing, Napurot man ngaminan ti ulom si ka Julius. Apay aya. kita ang ti kaldero. Awan pa'y na isa ang ngayon na po'y. Ay nawaw. Agisa ang kamot na. Na, siyak pa'y nagtrabaho tag ko na hindi ti balay. Siya ngay, anya ti inararamid mo iti may sangal daw. Nakikakaruba ka lang. Saan adakas ti makikarubaan niya? Makaumamatan ti kastang araramidam. Agulimag kan. Tamang isa ang akong. Imbes nga agluto ka, saan ta sa bali mo ti papanam? Di mo pa yun maasikaso dagiti anak mo. Agluto ako na lang arudan. Apay adi ka pa'y laktal na dita. Ay no, pakawan ng maapo. Anya tinagapaan nyo kan lakay mo aya. Ha? Mangag dito'y istor ko ti sauna. No kasta. Nang nagyugayam nana. Wan, ngamjak na awatan ti daduma. Ti kaya nangamin kat iso ti ayan ti atensyon ko. Narabyanak laang anagawit. Kasta una yan ti unget na. Ay nawaw, napnapanam ngamin aya. Apay anarabyan ka nagaway. Iti ayan ti kumarik nana. Nagsaritaan milaang ti maipapan kada Maricel kan tinobyo na. Na, chismis man ngaminon. Kay isumat ti liwliwami anana. Ay napasing aya, iti kastangar aramidem, ket madlaw nga insecure kalaunay ken Maricel. Iso lang nga iso ti sang kaistoryam. Anya ko mati pa ka insecure ng kwa na ngay. Saan dan tupay nga ing kasar? Good morning, Maricel. Ni, sigamat gayam pasing. Naimbag abigat mo mat. Anya ngay ta sobre nga inig ka, ma'am. Adda ilakad ko ijay sentro. Apay ka di? No kasta. Agkasar kayon itinobyom. Asino mat tinakadamagam? Pinuktuak laang. Wild guess ako nada. Kamali ka. Business permit ilakad ko. Ay nawaw. Apay asaan kayo pay laang ngamin nga agkasar at nasurok 5 atawunan nga agdenden na kayo. Wano, awan ti plano ni Luis amang ikasar kang ka. Adamot ka di, ngam aguray pa'y mat na. Adda rason mino apay nga aging gaita kat saan kami pa'y ang nagkalaysa. Kat no anyaman dayta, saan ama sapul ama amwam. Anya? Pudno ka di, nana. Marigatan ka nung gayam nga agsikog ni Maricel. Isumot ti kunada. Di yu sinaludsod kang kwa. Ay nawaw, saan basta-basta day nga isyo. Isu arumbeng laeng nga agbalin tayo a sensitibo. Iso siguro, ti may sa ama kagapaw, no apay nga aging gaita kat saan nga inkasar tinobyo na. Anya, Awan lat amok nana. Iti saan nga agbayag, panawan dan tumot day jay. among nga raot. Diyos kaya, tapno among ti sumaruno ang mapasamak iti biyagda. Kas jay matikadwan nana. No saan ama ipaayan ti babae di lalaki iti anak, kat panawan da day toy. Saan ba't nga aminan niya? At dalat tamo dagiti naragsak nga uray awan anak da. Swerte aklat tagayam ngam ni Maricel. Awan kwartak ngam inkasardak nila kay ko. Kan adamat tan ti anak may. Ay nawaw, apay nga ikumparam ti bagim kenkwana.
Ay, insecure ka na talaga. Pudno ka day, Maricel. Ay nawaw, di anya manan pasing. Marigatan ka kanum nga agsikaw. Anya ko maita. Isu ka day ti makagapaw no apay asaanda ka nga ikasar ti nobyo. Among pasing, makadlaw akon. Anya ti madlaw mo. Biyag kun samot ti bambantayam. Agpudno ka man kanya. Insecure kan saman. Ay nawaw, anya kung matipa ka insecure kang kangay. Siyak in kasardak ti asawak, uray awan kwartak. Si kangay. Di kan aglibak tamadlaw met. Ay na, no siyak ti sika ag panunot kan. Sigurado a panawan na kanto ti nobyom, tadi mo maikan iti anak. Anak ti kayat dagiti lalakian niya. Awan sirbit kinapintas kan kwartam no di mo maipaayan iti anak ni Luis a nobyo. Saan anasaya at tigas niya pa nagsasaong kin Maricel, si Kapaseng? Pudno mo dagiti insawang kulakay. Na, si Kapay lang ang babae, ti mangiruruman iti padamot lang ang babae. Saan apa nangiruruman day jay tapud numot ti ibagbagak. No awan ti nasayat nga ibunga ti ibagam. Aguli magkalatang amin. Naa, day jay amarisel ti kampiam. Tapno ibagakin ka, nagalas ti kasta nga ugali ti may sa babae. Babae kamot, iso nga irespetong kumamot at ipadam a babae. Di ka aging dadalos, tauray si ka, at damot angot mo asandang amo. Anya, At da anak mo itim mo na ang boyfriend mo, saan ka de? Kastantin baga ni pasingking ka? Wen, naimbag ata nakapagtagpulang inay. Tano saan? Amangan no nagdarating iwat na. Awan ti muna, iti pagdaldalanan ta. Isu asaan man nga gindadalaws? Naku nampay. Unaw, insecure kin ka. Isu akas ta ti isawsawang na. Ay, jakman amo iti dayja a babae. Ikumkumpara nakit din ti biyag na kanya. Kasta dagiti insecure ka. Siguro ah. At takati ti diyo nagkinawatan itay. Awan amok anagapaan mi. Ngum amok asipod pa'y idibabalasang kami pa'y laang kat kagurguran na kunday jay. Nga uray awan matdakas nga aramidat kan kwa na. Talaga nga rod nga insecure ano kasta? Adda ko makayat ko ama amuan na naayda. Amok ada kayo laang ti makasumbat iti saludsud ko. Anya ti kayat mo ama-amuan, Maricel. Adda kanumot anak ni pasing iti mo na akalive-in na nana. Ha? Pudno ka di nana. Aywan. Pudno day ta. Apay ka day. Adamat gayang palimod na. Ngam no agsasao, apo, kasla na dalos a tao. Isupayan ti mangiruruman iti pada na a babae. Confirm lakay. Anyan ti confirm? Adamat gayam anak ni pasing iti sabali a lalaki. Ha? Ni nana ay daa mismo tinangibaga apudno kano. No apay anapang kapailaang itayan ni Nana Aida ay Un atap no adamat laban ko. Jakmat kayat atong palbiag nga irurumanak daydi a babae. Saan asyak ti kalkalabanin na? Tamangan no adamat maisawang ko adi na magustuhan. Makatawan manen tinapalabas. Talagan samot adidan ikasarday di Maricel. Kinapudno na. Plano dan tagkalaysa. Amangan nukon kunayo lang day tanana. Ay nawaw. Pudno ti bagbaga. Itaabulan ka no. Ngamjak sigurado no anya apitsa. Aya, Wun. Ikasardan ti babae apaka in-insecuram launay. Saan lang aday ta? Adapay good news. anya ti good news nana. Agdadagsunon ni Maricel. Anya? Nay, apaya kasta ti reaksyon mo. Naliday kan samag. Naliday ka kaday ta successful mo laang ti pamilya ti babae nga inruruman mo. Para kan ka pasing. Ay nawaw, anya day taw. Di mo ka di mabasa. Invitation card para iti kalay sami kan Luis. No kasta.
pudno tinaibaga ni Nana Aida kanya. Wen, umay kayon to Ha? Di kay agbabain taado ti sagana mi. Sigurado ang mabsog kayo. Ay, kwa? Ala, agpakada akon. Taado pa'y tinasken nga aramidak. See you there. Umay kayo tagsasala tayo. Nakitam ti set up para iti kasarda Maricel ken Luis. Anya kumay ta? Nakitam? Wano saan ba'y? Tay pakitak ti picture ken ka. Ay nawaw, nakita kun apay aya. Ikasardan ti babae nga inruruman mo iti. Ket bungga ti kasarda. Anya ko ba't bibiyang kumay? Iso ti urayam saan ka ti? Talaga nga insaganaan da ti kasarda. Awan bibiyang ko kuna manon. Inton sumaruno ngamin, agtanang ka, di ka sumalao. No insecure ka iti padam a babae, aguli magkalatan. Ay nawaw. Irespetong ti padam a babae, bakit? Nagalas akit kitaan, asika mismo a babae ti mangiruruman iti padam mo't laeng a babae. Ipadlaw mo launay mo't nga insecure ka. Ay nawaw! Kas babae, respetuam ti padam a babae. Di mo iruruman ti padam a tao, gapulaang iti insecurities mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbang bigat mo pare dumeng? Kastamad keng ka pare Rico. Aga sumamag day ta pare. May satrak samot man ang tinatang tinapit yaw. Ay nawaw, saan mo ta pare? Sakat may ati presyo tinatang itang. Naranaan ba ng pare? Naimbag ka pa Agmula kamot ngamin pare. Oray kaya't kaw. Awan mo't nga rod ti mulaak pare. Naimbagkin ka at analawat ti dagang ay patawid dagan ka. Awan pagparikutan mo ka. Siga agad di mo't pare. Pudno mo't pare. Saan ama sa apol nga agabang ka. Saan akas kanya. Awan apulos ti dadadanahan ng kantatang ko. Mabalin ko mulaan. Mabalin mo't nga agabang ka pailaang pare. Kaya pare. Isupay kiti gastos dayta. Basol danahan ng kantatang. No apay nga aging gayta kat agmamahalas ha. Anya? Nakabaybayag ka mo't si Kadumeng. Itay pa'y nga ururayan ka. Pasensya kayo nanang. Kinasarita nakpay kami ni pare Rico. Ay nawaw, anya man ang timbaga na diyari ikaw. Naimbag ka ba'y kung kuna naman. Apay ka na. Una, dada ka no ipatawid yung adaga kanya. Sana kaskan kwa na nga awan nam namaan na atawid. Anya, Basol da nanang kantatang, no apay ngagmamalasak ita. Kuna na pa'y ananang. ay una yan ti kasta ka panunutan na. No sadot ti may sa tao, talagang agmamalas. Anya nga rod tinamnamaan na kat saan mo nga rod nga aggagal. Yang manamoy ti dayja akalugaran tayo nanang. Sa bali mo ti kapanunutan na. Tawid ti sang kaibagana. Anya nga rod ti maaramidan da. Kat dakkel mo ti gastos ni Mari Flora idi na ospital nila kay na. Naimbag abigat yo, Auntie Flora. Kasta magkang ka ay dakaanakan. Agtugaw ka ta agkapita pay. Nagkapi akon ije balay, Auntie. Umay ko lang sa ludsudan no matuloy ni Kasinsin Rico. Matuloy ijay. Matuloy ang maki-construction.
Ururayan ngamin nila kay ko iti balay. No kasta, nakitulag gayam. Wen ka no anti, ngam di na matang sungbatan ti awag nila kay ko itay. Iso nga imaya ko na. Ada mo gayam nakitulagan na. Ngam no apay adi mo agreeng itinasapa. Riingan nyo man anti. Tapno amumi no interesado nga tamo no sanan. Mapitla ang nga raw tariingak ti kasinsin mo kaanakan. Rico! Rico! Oh, Rico! Inanang mag, disturbo ay di pa naturaw. Ada ni Aida iti salas, kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw, may papanitan niya nanang. Nakitulag ka kanumit ang makikonstruction. Ha? Aywan. Kay, anya pa'y laang ter aramidam, apay adi ka tumakdir dita. Ibagayaw nga sana amapan. Ay nawaw, makitultulag ka, ita, ibagam asaan ka amapan. Iyaw awan mo ti padam ataaw. Abay nalakaya tag construction man. Awan tinala ka at trabaho, Rico. Kita am ni Dumeng. Agpatakdiran iti balay na. Sika ngay may. Basulyo ko ni tatang Di nak ikumparay di dayja adumeng. Gameng, nalawat itawid na dayjay. Ta, basol mi pay gayam ita. Basulyaw, tawan mo't ipatawid yo agardinag. Tapno addamot pagkwartak. Limbag ni pari dumeng ta nalawat ti dagadag iti dadakkel na. Di mo't imbagak keng ka ana ilako ti dagamay idi na ospital day di tatang mau. Oran niya pa iti bagbagayaw. Basulyo latta. Kumusta ka mutan, Mariflora? Italaang manan anak ka umay ka. Maistrisa nga ron Mari Marta. Ay nawaw, anya launay ti paka-stressam. Di anak ko amare. Da kami mutan aparintis na ti pabasulan da. Aywan, basulyo ka no apay nga agmamalas, Maray. Awan nga min maipatawid mi adaga keng kuana. Wala ngam saan mo't anasaya at ada kayo ti rason na. No awan maipatawid jo adaga, mabalin mo't nga agabang itimulaan na. Diyak amo no anyamat ti kapanunutan ti anak ko, Maray. Amo na mo't siguro ti may papan iti sakit day di tatang na. Amo na, Maray, ngam agbirok latta iti tawid. Sado na kiidin at idadto mamaray. Madlaw mo ngamin adi na kayat ti agtrabaho. Ipaabang da Simeon ti dalon da. No kayat mau, abangam day jeta mulaam. Oho, Ay nawaw, sayang day jay. Nalakalaang ti abang. Adapay danumnan. dak kayat nanang. Kunakman no kayat mo ti agarden. No gardinak dayjay. Isupay di abang kapag gastusa. Kapag rugrugyam no ada ka si ti apaw kat agswerte ka, mabalin mo't agumatang ka iti bukod mo adaga. Dak kayat nanang. Awan pagbayad ko iti abang. Iso nga raw nga agmula ka, Dak kayat di makautang. kahit kastalata nga raw dan. Kasano ngay numatayak, kasano kalaangan. Mayat ti kawas mo pari Rico. Nagpasintro pari dumeng. At dakano ti kaluklukat nga inuman iti sintro kay. Ha? Ay uwan. Inuman di kalugaran tayo. Agpulas kay deng. Tagkuyog tatamapanta. Ha? Sana mabalin pare. Kas makita man. Ado ti trabaho nga gururay. San adakas no aginjoy ka may turas agpaminsan pare. Tapno saan at trabaho ka na yung ti sangsangwang. Pasensya kan pare ngam saan ak mahilig iti kakasta. Agtrabaho aklatan tapno saan asayang ti oras ko. Ay nawaw, saan masayang ti oras mo no sumurot ka kanya-kanya? Sigalatan di mapan pare. Uran niya pa iti bagbagam, saan ka sumurot ka? Okay, kantakin ka na kita amla tasan anasaya at no trabaho ka na ayaw ntaday ti panunot mo, paray. Sa dino tinagapwa Rico. Ija sintro nga raw danang. Talaga ka di akas na tibiyag akayat mau. Talaga nga awan arapaap mo para itibiyag mau. Awan mo't nga rin mamulaan nanang. Anya kay laki din na ya.
Ado ti mamulaan dita no nadiskarte ka laang. Kasano kumamot ka awan mo impatawid yung ni tatang kanya kadaga. No awan ti ipatawid mi adaga. Kasdamitan. Agsarot-sarot kamitan. Naimbagpay ti dagduma dita. Nalawat ti dagata. Ay naapaw. Nagrigat kalaki din ay akasarsarita. Maibus man ng tibagas takit awan pa'y ti kunam amakitangdan ka. Ni, nakasapsapa kayo mat, Auntie Flora. Sa dino ti papanan nyo. At kolekta ak manen iti scrap ata isupay nga ilakog kaanakan. Dandani maibusin ti bagas may kat awan manen ti maigatang. Niri ko ngay, Ante. 5 atawanan ti napalabas ngam aging gaita. Awan lata mo nagbaliwan na. Da kami lataken angkel mo ti pabasulen na no apay akas deti nagbanagan na. Ay, una yan ni Kasinsin. Awan ano kastalaan. Anya ngay ti pagbanagan na. Diyak amaw kaanakan. No kayat yung, Ante. Saklatan ti pakitangdanan nyo. Ado ngamin ti trabaho. Diakon masamo dagiti masetas ko. Tabi si ak iti live selling ko. Uray dagiti sidling sa alako. Awanan. Ay wun kay kayat kumanan kaanakan. Isurum laeng no anya ti aramidang. Mala, mabit lang nga rod, Ante. Isalapay ko pa'y dagiti badome. Sobrang kayo latan. Tagkapi kayo. Makapabisin mo gayang di maturo. Ay nawa. Nanang! Woo! Nanang! Napay nga. Saan mo ito na sumumbat ni Nanang? Tinasaya. Agdiretso ak iti kusina. Napay nga kastaw. Awa mo naluto ang makan. Nanang! Woo! Nanang! Sa dino tayan nyo ala! Apay mo tadi ka nagluto! Ha? Awa magayam ti chinilas na titaw. At ang samang lapanan na. Amangan ko na kung nakit-kita yung ni Nanang kaw, Nana Marta. Ay, jakam mo ah. Saan ka di nga imay dito balayaw? Awan mo't nga imay. Apay kaday. Awa mga minan ni balay tayo mariinga. Apay, di mo ka ba ilan ti agbyag nga awan ti tulong ni Nanang mo? Agsalsalud-sudak laang Nana. Iti kasta nga edad mo, kat kabailam kumamutan ti tumakder iti bukod mo asaka. Saan amabalin ani Nanang mo tinamnamaem? Nung nagagadalaan kin ni Tatang Iday, no adda kumamot tinalawa dagada. Di mayat ko ma, sana nga agrigat ita. Ay nawaw, Huston Ricaw, di mo pabasulan dagiti dadakkel mo. No kayat mo arumang ay tibiyag mo, at trabaho ka. Saan anasaya at apabasulong dana ng kantatang mo? Anya ti ekspektaram kat sadot kamot amay sa. Agpakada akaw ay da kaanakan. Mangan kayo pa'y, Ante. Saanan kaanakan. Nakababain mo kang ka. Ay nawaw, anya kumangay ti pagbainan nyo, Ante. Mangan kay kit din, tapno day talaangan maturog ti aramiden nyo no agawid kayo. Saan ka di an naibagayo kanyak nga awanin bagasyo? Awanan nga agpaysaw. Gumatangag kuma iti siya nga kilo dita store. No siya klaang, ikanyo ni Rico iti pagnakman na, Ante. Tapno saan amaruam day di atao. Ay win anya. Mangan kayon dito'y balay. Iti kasta, sursuruan na ti agdiskarte iti lamutan na no awanan ti iyawid yo. Naggapan nyo man ang Nanang. Apay nga italahan nga nag-ahawid kayaw. Di talaang. Ay nawaw. Sa dino ka dita? Awampay ko na yung agluto kayo man. Sakba pumanaw kayaw. Awang mo nga ron maisaang. Di yung padas, di mutang ditistaw. Ay nawaw. Di dan agpautang. Ta saan tayo akabaulan abayadan adagos. Kasano nga rodan da ita? No siya, maturog akaw. Ay nawaw. Saan kayo amangan? Saan kayo mabisay? Napanugak. Kaya't kunti aginana. No kaya't mo timangan. Agdiskarte ka mo. Ay nawaw.
Daak manain ka anakan. Anya ti ipaaramid mo kanyak. Resdeo ita, Auntie Flora. Ay nawaw. Pagtrabahon naklatan tapno adamanan pakipanganak. Mangan kayo latta dito'y balay Auntie. At damot na luto amakan. No kaya't yung tiyagbuya, iyon nyo latta day ta TV. Saanay? May mayat lata ano ada ipaaramid mo? Agres day kayo mat Auntie. At damot kwartayo kanyakit. Saan nyo pa'y mat asiningir titangdan nyo? Bay ampay laang di tata maornong. Ang mga no alaak makita ni Rikaw. Sigurado apagintirisan naman ay. Ang mumuday di akasinsin mo. Sumrek kayo nga rodan, tamangan kayo Auntie. Kalkalpas ko lang itay. Da kayo matanti makaamo nga agao iti kanan nyo. Nakita ka nagturong ni nanang diti balayaw kasinsin Aida. Wan, adda ni Auntie Flora ditoy. Apay ka de. Una, tadi namutan amo ti responsibilidad na iti balay may. Ay nawang, anya a responsibilidad ti bagbagamag. Di namutan pagan ano taglutaw. Na, agluto kamat ngamin iti kanang. Awang mga rumay lutaw. Kasano mga mindananang kantatang. Awang may patawid dadaga kanyak. Ay sardengan nakman kasinsin. Saan aday tatawid ti sangkay bagam? Pundo may. Pasulta na ng kantatang. Nakapay akastoy ti mapaspasamak ida. Pasulta na hapay nga agri-kri ka ta. Nagta ko mamin patawid da di may ko ma. Talaga laang asadot ka. Iso nga aging gaita ket agrigrigat ka. Di mo pabasulan dagiti dadakkel mo. Ngamin, kabailam mo trabaho. No kayat mo nga agprogreso ti biyag mo, aggagat ka. Ha? Agpada talaang nga awan tawid na. Ngam saan arason day tatapno agsadot-sadot ka. Ikarigatam ket diti agtrabaho, tapno rumang ay matibiyag mo. Amangan ko na kung ipaabang nyo di talon nyo, iji abagatan, Nana Marta. Apay ko ba? Kaya't ko mga abangan. Ay no kayat mo nga abangan, mapalinlat tamag. Ngam utangak pa ilang ti abang na. Awan pa yung kaming pagbayan ka. Agbiro ak pa iti mabaling kong apagutangan. Ay wala, maawatak mutkit day. Mala, umay kanto dito'y balay inton bigat. Tay suro ni Duming timulaang. Areglado na na. Agyaman klaunay. Nakasapsapa ka matriko kasinsin sa dino ti papanam. Agsibugak manan kasinsay. No kasta, minulaamon ti inabangam adaga Nana Marta? Wan kasinsay. Naimbag man ta napanunot mo ti kasta. Kapilitan ata umutan ti may saang. No da tayo nga awan tawid na. Talaga ang masapul nga aggagat tayo. Saan aga po taawan impatawid dagiti dadakkel tayo ket agsadot-sadot tayo meten. Ti asenso tayo ket adda iti bukod tayo nga ima kasinsin. Anya dyan nalamag ko, pare Rico. Gatang kanumat ti daga ni Tata Leo ijelaod. Un paray. No kasta, dakkel mo't tinaglak ko ami tinatang. Saktulaan paray. Mayat na ita pare. At least saan kan nga agabang. At dapat din mulaam. Urnong ko iti lima ataw hindi gatang ko paray. Congrats pare. Pudno dya kunada. Ora awan ti tawid mo. No nagagat ka, gan nadiskarte ka, dakkel ti tsansa agbaligi ka. Congrats kasinsin. Ha? Nadamag ko aginatang mo ti daga ni Tata Leo. Ha? Ay di ka day. Un kasinsay. Ginatang ka tapno ang daman mo mula. Una, tapno saan ka magastusan iti abang? Pudno law na itan ako ng kasinsay. Gastos mo lang magpaisaw mag-abang ta ka na ayaw. Una, uray awan impatawid ni Auntie Flora kan ka. At damat den bukod mo adaga. Talaga agagat ti kasapulan kasinsin. Kan, masapol ang nalaing kang agplanaw. Una, masapul ang nalaing kamatlaang nga agplano tapno saan amasayang ti kwarta ang nagbanugam. Ay, nawaw!
Di mo namnamaan ti ipatawid ti dadakkel mo. Agagat kakit di, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan din kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, kinasarita nak ti akin kukwa iti balay. Ket, anya timbanganaken ka? Ngumina ka no ti abang. Ay nawaw, apay ka lumod. Diyak mo isumot ti kunada. Asa mo nga ruden da itangay. Pangalan tayo ti pagbayad ta, ket manulang mat ti matmatgadan ta. Ay, day tangarod Masapol nga agbiro kak iti sabali apag naedan ta. Awan nagnanaed iti balay ni Manang Vanessa, san ka di? Awan, amumot nga da ni Manang iji abroad. Anya nga tano kasaritam ni Manang mo, tag-caretaker ta iti balay na. Ayuwanan niya. Makatipid ta pa'y no bilang man tauman nugot ni Manang. Wala, saan ta amagastusan ni ti abang? Ala, awagam ni Manang mo, tapno adda pagakaran ta. Hello, Manang Vanessa. Anya di ko nam anapatag nga ibagam ading ko. Awan ti agnanaed iti balay nga impatakder mo saan ka di, Manang? Apay, Awan nga min pagakaran may, Manang. ay nawaw. Tisigod nga abangan nyo nga eh. Ngumina ka no ti abang, iso a plano mi ti pumanaw ditoy. No manugot ka, agnaad kami kumay di balay mo, tauray da kami ti agkirtiker. O sige. Kaya't ka di asawon day ta, amabalin mi ti agnaad ijay, Manang? Umanugot ka? Wen, adakin na ng titulba. Ngam kitain nyo tagdalos kayo. Wen, Manang, awan pagdanagam, ta saan mi abaybay anti balay mo? Nangidulinam iti tulbek ti balay ni Vanessa, lakay. Apay ti tulbak pakay. Ited ko ken Alma. Ay nawaw, anya taramidin ni Alma iti balay ni Manang na. Napagsaritaan da kanuken Manang na nga agnaed da ijay. Imanugot mo't ni Vanessa. Aya, nasaya at narudano kas na, tapno adda agdalos ijay. Wen nga rod, lakay. Manumot nga may nga gawid ni Vanessa. Wen ata kay kayat namutan ijay abroad. Mala, ibagamon no ayan ti tulbek. Taited ko ken Alma. Aday ti drawer bakay. Nainayon ka nagiti gamit ka. Bilinam to ni Alma. Ibagam adi daliwayan kagdalaos. Itay pa'y nga urayan kayo, Nanang. Ay, pasensya ka na nakaw. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kumarek. Titulbak nga'y, inalayo ka de? Wen, adda ditaw eh. Kaano nga umakar kayaw? Itamat laeng, Nanang. Ni Eddie nga eh. Nabati iti pag-abangan mi. Madama ti panag-impake na. Ay, wen kayam. Di yuliwayan ti agdalos Ay nawaw, saan kami matkat adugyot, Nanang? Palagiplaeng, tamang ang numalipatan niyaw. Awate mo titulbag. Agyamanak, Nanang. Agdardaras kayo kaday? Ay, saan mo? Apay, aday paaramid mo. Ay kwa, tulungan na kami kumano mabalin. No awan ti daddu maalakad yu Ay, kat mabalin lata mo ta anak. Mana, ibagam noan niya ti aramidak tarugya ka.
Mayat tiyag na di ti balay ni manang mo, bakit? Ay nawaw, wanmat ngamin. Mayat dito'y ta kumplito ti gamit na. Awan ka di ti plano na nga agawin di ti Pilipinas? Diyak mo ah. Kay kayat namot ngamin iji abroad. Gusto mo't kiti no saan tayo nga agawin? Tapno masulot at ti balay na. Naku nampay lakay. No idi kumapay ang napanunot ta, di saan ta kumaan nagastusan iti abang. Tinapatag ita kat makatipid tan bakit? Sa bagay, dakkel met ket ti 5,000 na baybayadan ta iti binulan. Naku nampay. Mala, agluto ka man kit di ti pangaldawan ta. Anya ti kayat mo lakay. Adapay karne anabati iti ref. Isulatan ti ilutob. Hay, makabannog mo ti agtrabaho. Bakit? Ada na panunot ka. Anya ti napanunot mo, edi. Ada na panunot ko pagkwartaan ta. Anya ngay dayta ang napanunot mo. Nakita ngamin adakkel ti maururnong ti kasinsin ko iti balaya papaabangan da. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Anya nga ta, no ipaabang tamot ti bakante asilid di ti balay ni Manang Vanessa. Ay, wanan niya. Bed space, bunusan, transient, kasjay. Amom nga raw no kasanaw lakay. Agdalos talaag, inton kuhan. Agposta iti Facebook, no dati kayat na nga agabang. Maya tinapanunot ko apagkwartaan ta. Saan ta ang mabannog dito'y bakit? O sige, rugyan ta nga raw dan ti agdalos lakay. Agarami dakmot iti Facebook account ko. Tapno iso ti usaran ta ngagbirok iti agabang. Numayat ti resulta ti plano ta. Ti oray saan tan ngagtrabaho. Nakaawag ka mat, Manang Vanessa? Kaya't kayo lang nga kumustaan. Kumusta kayo matandi tabalay ko? Nasaya at mat, Manang. Agkuri ka di pa'y dagiti appliances. Wan, Manang. Nasaya at mat no kasta. Tapno at daw sa rin nyo kan Eddie. Wan ket agyaman aklaunay, Manang. Aywanan nyo lang dagiti gamit ko dita Ayun gayang, pagtrab-trabahuan ni Eddie ita. Ha? Ay, kwa. Iti sigot a pagtrab-trabahuan na matlaang, Manang. Naimbag man ta saan anauma ijay. Saan matkit di, Manang? Aywan gayam. Kaano kang agawid? Saan nakasigurado no kaano. Angam saan pa'y nga itaatawan. Amangan numabayag pa'y. Mala, agpakada akon tagtrabaho kami manan ading ko. O sige, Manang. Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Oh, alam ti yung baga ni Manang mo. Kano nga gawin? Mabayag pa'y kunanamat lakay. Nasayaat mo't no kasta. Sana mabali na maamuan na tiyar aramidin ta. Ngamin, sigurado asaan nga umanukot na jay. Ang mga nung makaungat pa ikit di. Dahito iti koleksyon ta para itaabulan lakay. Dakal mo, bakit? Wala. Dakkel pa ngam ti susweldoan ta iti binulan. Mala, idad mo nga rudan ti bingay ko, bakit? Mabalinan day ta? Kwarta ko na ito? Wala. Day ta ti bingay mo itaabulan lakay. Ay nawaw, nagmayatay. Lukas tiya ka na yun. Mabalinan, nag-resign na iti trabaho, bakit? Oray siya ka. Agik katak matan iti trabaho. Dakdakkel ti maalala ta iti negosyo ang napanunot mo. Oray saan tan nagtrabaho? Agbiag talat ta lakay. Apay nga taakas jay lakay. Tiyan niya, bakit? Adda sa bali arupa ang makitkitak iti balay ni Vanessa. Urak lakit na usak lang tinakadlaw. Adamot nakita kiti na minsan na limabasak dyan. Sino nga tadagi jay? Nay dati saan nga mo, bakit? Kanya nga talo kasaritam ni Alma. Nubisita dala ang dagi jay. Imposible mo't nga inaldaw nga adda bisita da. Kasaritam ni Alma. Ang mga nadamot ni araramidin na saan tayo nga amaw, bakit? Wan man nga paiso. Mapanak iti ayanda kalpasan di pa naglaba. Ang tricycle kan daw, tapno dago sa makadanon kay Jai, bakit?
Agkapi kayo pa, nanang. Agyaman na kanakaw. Anya ti umayo ibaga? Adala ngamin pakasdaawan may kantatangyaw. Anyamat day ta apakas daawan niyo, nanang. Mas daaw kami. Ta nagduduma arupa mo ti makitkita mi dito'y balay ni Manang Mau. Sino ngay dagita? Ay, kuha nanang. Bisita mi. Kabagyan ni Eddie. Kabagyan na amin. Uwa nanang. Agpasyar da dito'y lugar tayo, kat awan ti daddo maapagturugan da. Iso nga addada dito'y balay. Kasta aya. Uwa nanang. Awan pagdanagan nyo, tawan mo't dakas ngar aramidon mi kan Eddie. Kaya't milaang ti makatulong. Adda na amwak may papan kadaal makan edi bakal. Anya tinaamwam lakay. Ipapaabang damat gayam ti balay ni Manang da Vanessa. Ay nawaw. Nakadamagamot lakay. Napanak itayan da itay, kat awan da almakan edi. Hindi kinasaritak ti lalaki anaranaak ijay. Nakunanang agbaybayad da kano iti 500 per night. Anya. Taga Manila na kanaw ang nagpasyar dito'y lugar tayaw. Adamo lang nakita idinapanak ijay. Ngam ti imbaga ni Alma kanya. Kat kabagyan kano nila kay na. Nagulbud lakit di ti anak tapakal. Una yan ni Alma. Illegal ti kasjengar aramidon da. Tidakus na pa'y. Amangan saan nga amo ni Vanessa akas jayar aramidon da. Ibagak to kan Vanessa no umawag man ang lakay. Wan bakal. Ibagam tay sulatan ti makisarita kadakwada. No si kangamin kat amangan no agsakit tinagam ni almakin ka. Anya ti kunayo, nanang? Jay balay mo. Ipapaabang da Alma iti sa balay. Anya? Pinagbalindamutin at transient house jay balay mo. Ammom ka day. Awan mo't nadakdakamat ti kabsat ko kanyak, nanang. No kasta nga raw. Ilimod na kan ka anak ko. Sigurado nga awan permit dagi jay. Ay sus, delikado ti kastangar aramiden da, nanang. Kasaritam ti kapsat mo. Diyak kaya ti makibiyang ta mga nuguraan na. Agbakasyonak inton umay abulan, nanang. Diyo pa'y lang ibagbagay ti kapsat ko. Siyak to ti makisaritakan ko na. Naglukon dagita nga agasawa. Day nga raw anak ko. Libre lang aruden ti panagnaed day ti balay ko. Kasta pa iti aramidan da. Ay nawaw. Manang, kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang. Nagdiretsong ak iti ayandanan ng kantata. Di ka mo't nag-text kanyak, manang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo, manang? Pinagbalin nyo kanumot at transient house ti balay ko. Ay nawaw, asino mo tinakadamagam iti dayta, manang? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak. At dapay bisita yo. Ha? Ay kwa, manang. Napanunot mi nga ipaabang, tasayang ngamin. Illegal ti kastangar aramidan nyo. Awan permit tayo para iti kakastabanag. Saan kayo pa'y nagpakada kanyak? Manutibingay akayat mo aya, manang. Ti kayat ko kat isarden nyo day ta akalukan nyo. Di nakiramraman na. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom, manang. Mabuteng kakadi amaartapan, iso akasta? Siya, mabutengak ang maartapan? Anya ko man ti pagbutngak kat balay ko ti pagnanaadan nyo. Kat no naglawag mat, nasakit tinakam mo taadda na panunot mi apagkwartaan. Sipot pa'y ngamin ide kat di mon kayat ti maartapan. Imbes nga agpasensya ka, kastapay laang ti bagam kanyak. Ala, pumanaw kay latan, tapno awan ti parikot. Ikan kayo iti makalawas, apawaywan. Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mo, Vanessa. Ay, marurudak nga rod kan almatatang. Isupay lang ang tinatangsit nga agsasao. Anya ti imbaga nakan kaya. Ipagarup na nga umapalak kadakwada. Imbes nga agpasensya kanyak,
Ibaga na pa'y ang amabuto nga kano ang maartapan. Ay, agkalintagan pa lang ang may... Nakunayo pa'y tatang. Di na panunutan nga illegal ti inaramid da. Pinagbalindakit din at transient house ti balay ko. O kahit anya nga rudan ti planom ita. Papanawag ida tatang. Makaamuda motan iti biyagda. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Nang runa pa'y ket di da ammo ti agpakumbaba. Isuda pa'y ket di at tinatangsit. Ay nawaw, papanawon na tanimanang mo? Wen, makalawas lang ti inted na apawayway ta. Madlaw ngamin ngumapapal. Anya lakit ti mo't tanimanang mo? Hay, mabutang lakit di day ang maartapan isu akas jay. Managing bubukod mo't na dya kamsat mo. Mayat lang arudan ti biyag na ijabrod, kastapay lang, taramidin na. Naku nampay. Addan to aldaw day Vanessa lakay. Addan to kunak lang arudan. Alaan yun titulbak nanang. Kanya nga minti aramid yukon lakay mo. Ay na, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day taabanag nanang? May salaang ti siguradok ita. Kanya nga ita. Mabutang ni Manang Vanessa ang maartapan isu aday jay. Kaya't naapumanaw kami. Nuapay nga may na pinagbaling nyo at transient house ti balay na. Ay saan aday tatipod no ang makagapo nanang? Ay agtanang ka anak ko. Panunutom alibre ti panagnaedyo iti balay na. Ngaman niya ti naramid yaw. Nagbalin kayo nga abusado. Diwan lang. Kukwa na ti balay na. Anyangay kumaita. Si kapay lang tinatagsit ita. Ay na, agbalbaliw ka na nakaw. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao akas na. Pimanaw daan lakay. Anya ti imbagan niya almakin ka nga ay bakit? Nagado ti dakas asa una kontra iti kapsat na. Ay nawaw, imbis nga gid daw iti pasensya. Di na nga rudam mo ti agpakumbaba lakay. Husto mo't kid day no pimanaw da. Tapno masursuro da mo't ti tumakdar ti bukod da asaka. Saan na mo't nga umbing ka? Sa bagay, adda puntom lakay. Saan ta mababalaw ni Vanessa no kas ti desisyon na. Tanda pride mo't nga may isa nga anak ta. Masapol ng trabaho tamanan. Ay, huwan nga roda. Agsubliak iti sigod a pagtrab-trabahwak. Si Kangay, Awan pa'y nga ron. ay nawaw. Agsapul ka iti pagtrabahwam di. Saan ang mabalin nga agil-ilad ka lang dito'y balay? Ang mumut nga damanin bayadan ta nga abang. Makauray ka kanimot. Masapul nga agtrabaho tan. Titan urayan ang maibus ti kwarta nga indulin ta sakbay nga aggunay ta. Wen, amok na ita. Sana masapol nga bagam. Dahil jay tumot nga minakabsat mo. Imot. Amo na nga awan papananta. Papanawan na tapay laan. Ay, saan ta ang mababalaw ni Manang ta damat nagkamalyan ta? No nagpasinsya ta siguro kinkwana, amangan no mapakawanda tapay, kat saan data a pinapanaw? Ay, nawaw! No ammom asika ti nagbidot, sursuruam ti dumawat iti pasensya. Di mo ingato ti pride mo, tapno saan amarurot ti tao ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, maibus man ang ingredients. Ay nawaw, kasarsarita man ti bagimon bakay. Ay, kasanumot nga min lakay. Jakmet maala ti timpla ti kimchi nga imparaman ni Auntie Stella kanyak idinagpasyar dito'y balay. Apay ti kimchi kaya. Agarami dak tapno addamot ilako. Tapno saan laang amerienda ti aramido. Agkita kay ti internet Kuno saan, agbuya kay ti YouTube. Sigurado nga da impos day day. Inaramid kunday talakay. Ngam sabali ti raman na. Addalakit di secret recipe ti nangaramid iti dayja a kimchi. Di ag trial and error kalatan bakal. Unen bareng maalak kumamot ang titimpla kayat ko lakay. Agnganga ka lakay. Anya? Agnganga ka ta iparaman ko ken kati kimchi nga inaramid ko. Naala mong titimpla kayat mo bakal? Ay nawaw, agnganga ka pa'y ataramanam. Oh, anya timako nam lakay. Ay, masapay man bakal? Agnganga ka Oh, anya timako nam itiraman na lakay. Wow! Awan nagdumaan day ti kimchi para man ng ti Stella di bakal? Panagkunakit na alam mong titimpla kayat mo. Mabalinid lakay. Agarami dakmet iti kimchi, ta inayon ko kadagiti merienda alako. Di daman ng tibaro a recipe, bakit? Una, ngam sekreto klaang mata. Manumat nga aldaw at trial and error ti inararamid ko. Tapno laang maalak ti timpla kayat ko. Adaak, Manong Danilo. Awan ni Danilo dito balay ipag. Adda trabaho na ita. Isublig lang ti binulod mi nga adaptoryo ipag. Ay nawaw, nagado a kimchi. Lakom dagita ipag. Un ipag, ipadas ko man mati aglako iti kimchi ako nada. Manungay ti maysa. 100 per tabla ang ipag. Gatangak man ti maysa ipag. Ayun tapno maraman naman. Iso na laang atawan intugot ko a kwarta. No okay lang kang kakat i-gcash ko lang ang tibayad ko. Okay lang ipag. Mauray ko mat. Okay, di ka madanagan ta i-gcash ko matla adagos apaman ang makadano nak ijibalay. Nabatik ngamin ti silpon ko kat. Umay ka taraman ang tato'y ginatang ko kun ipagmilan Carlo Lakay. Ay no. Anya ti ginatang mo aya. Lalabaga mo Korean food da ito'y lakay. Kasto'y ti kunada a kimchi. Sana ka mahilig iti kakastamakan bakit? Ramanan talat tamot Inaramid ni ipag da ito'y. Ramanan tano na imas mula ang titimpla na. Ni bakit mat? Kasano kumaama ibagak no na imas? Uno saan? Kadyak mat ammo no anya ti raman ta kimchi nga ibagpagayo. Iso nga ron nga ramanan ta tapno ammom ti raman na. Agna nga ka. Kanya nga dahito amakan. Apya ka stitiraman na. Naimas matlaang lakay. Kurang mo pa'y. Saanan? Kukam latan. Dawatak tuman ti recipe ni ipag ta agarami dakmat iti kimchi nga ilakok. Anya? Kompetensya ni ipag mo. Kat, anya ko maita. Saan mat adakas no aglako akmat iti Korean food. Nangyagak manen iti ilako yun na Adora. Anya nga'y tainyag mo balasang ko. Merienda pa ilaang nana. Kimchi nga'y. Naibusan ti indisplay. Awanan ti ilako. Ay nawaw, naibus adagos. Wanmat. Jak ammo mahilig gayam dagiti kalugaran tayo iti kimchi. Uray siyak ngamin kat idiramanak makapaadik sika. Kurso na dak titimplang balasang ko. Ay kat nasaya at ano kasta nana. Malat agaramid akman nga rod. Ay wan balasang ko. Agaramid ka itan. Una na, mapanak lagumatang iti ingredients ijay sentro. Sigurado akurang ngamin ti ingredients anabati ijay balay. Sige, urayan may. Busy ka mat ipag.
Ipakkumandag iti lakok ta itulod ko iti ayan ni Nana Adora inton madamdama ipag. Adda ka di masapul mo? No okay laang kang ka, mabalin ka di amaamuak ti sekretom iti kimchi nga aramidam ipag. Ti recipe ka di ti kayat mo asawan ipag. Wen, recipe ti kimchi alakom ta agarami dakman met. Anya? Planok mo ngamin ti aglako iti kimchi. Magustuak launay ti raman ti kimchi aginatang ko kang kakat. Ay, pasensya kan ipag ngam saan mabalin nga ibagakkan ka ti sikreto. Anya? Isumo ngamin ti negosyo. No kayat mo, mabalin nga kita ka iti Google wenno YouTube. Ado ti recipe ichay. Ay nawaw, imot ka magayang. Para recipe laang, iimot mo pa'y. Ay nawa, apayin Lucy. Anyat inararamid mo dito kusina. Agkaiwara mo dagiti ingredients kutsara ken plato. Kas makita mo't, agar aramidak iti kimchi. Nagadumot tenday ta. Agulimak ka man dita. Maibos mo nga ron tayo naramid mo. Ay nawaw, saan amakanda kita? Jak pa'y naala ti timpla akayat ko. I-google mo lang tangaminan Sayang mo't ingredients no ibasuram lang dagiti nararamid mo. Inaramid ko day tangam sa balim nga rutiraman na lakay. Makapaasar to mo day nga ipagmelan eh. Parigatan nakpailaang mo't. Anya? Recipe laang mo't daw dawatak kankwana ngam iimot nakigdi. Sekreto siguro mo't Amom mo't negosyo na dayjay. Nasubraan ti kinaimot na. Agraman recipe, iimot na. Makapabusor. Madlaw adi na kayat ti maartapan. Ay nawaw, agtutulad kamot ngamin Lucy. Naimbag abigat mo, Lose. Anya nga'y tabi nagkat mo. Kimche na naadura. Ha? Kimchi kunam. Wen, nangarami dakmat ay iti kimchi alakok. Ipa-display ko makada kayo. Kano adamot tanti kimchi ala ko ni ipag mo amelan ay. Ninanamot, sa bali matitimpla ti kimchi alakok Nay, kita ta mga nuday tanto ti diyo pag kinaawatan kani ipag mo. Apay kuma, kat saan mat nga agpada ti timplame? Libre ti may sa atab para kada kayo nana. Free taste tap numaramanan niyo mat. Sige. Iba timlat tangarod dita ta i-display kalpasan ti aramidak balasang ka. Hagyaman aklaunay nana. Nagkapuan ti kimchi nga in-display yun, Nana. Sa bali mo ti sticker na. Ay kwa, lako ni ipag mo alusay milanay. Aya? Wen, jak man amo no anya tinapanunot na. Taapay mo ta kompetensyaan na ka. Ay, nasakit lakit di tinakam na kanyak, Nana. Ay nawaw, adda ka di diyo nagkinaawatan iti ipag mo? Kayat na ngamin amaamuan ti sikretok iti kimchi nga aramidak, Nana. Kat, imbagam ti sikretom kenkwana. Saan, Nana? Madanagan akmat ta syempre, negosyok day jay. Ang mga no isuro na ngay iti sabali, di awanan ti secret recipe. Sa bagay, no maamuan dati sikretom, ang mga no agpapada kayon ititimpla. Kakumpetensya min tumo lang ti tunggal may sanukwa, Nana. Nakasagana akon lakay, sika ngay. Hawanin na lipatan ba kay? Awanan. Ti anak ta. Agururay ijay ruwar. Nasapa mo ngamin na nagdigos itay. Agrobot tayo nga rodan. Isupay ti may tulong tayo jay. Ayun gayam, ti regalo tayo iti kaanakan tangay. Ay way, aday ti silid ta ba kay? Danda ni malipatak mo tayo. Urayan nak nga rod, taala biit. Anya pa'y lang ti aramidin day di amela ni dito'y balay. Ay nawa, imbitado ata asawa kat nga ron ti kapsat mo. Sa anak akong portable kang na lakay. Anya, Agburak ti darak tunggal makitkitak day ta a babae. ag-move on ka man bakit? Idi pa napalabas abulang nga issue dahi ta a recipe. Nasakit nga ron tinakam ko lakay. Kaslasaan nga ipag ti pangibilbilangan na kanyak. Di na lang imbaga ti sikreto na ken ka, kastamot ti bagam. Para recipe laang. Di ka makawaawat mo bakit? Negosyo na nga ron dahi jay. Nagado ti recipe ti online no agkita ka. Ti recipe na nga ron ti kayat ko lakay. Dak amukin ka Lucy.
Diyak amo, nanyaman ngaminan ti pampanunutaw. San ala saya ati kasya pa nagsungsungbat mo kinimanang mo amilan si Galus May sakamot Manong Danilo. Itian niya aga po ang guraham ti ipag mo. Un ata nakaimimot dahi a tao. Saan nga imot ni Milan Saan lang ngamin amabaling nga ibaganakin ka ti sikrito na? Di mon kanunungan ti aramid ti asawa Manong. Ay naading ko. Saan nga umanay day ta agumuraam? Maawatam kumamot ni ipag mo ata negosyo nakit nga ruday day. Kumusta ngay Nana Adura? Naibus ka di ti kimchi alakok? Manulaang matinailako, klose. Anya? Dua at tablaang tiginatang da. Apay ngay Nana? Sa balimat ngamin ti berberukan dagiti customer kaw. Ay nawaw, isumot la ang kimchi. Saan da kursunada ti timplam nakong. Nagadulakit di nga amo dagita at tao. Ay di ka agungot Saan mat amabaleng nga ipilit tayo agatangan dano di da kayat. Ikarton nyo langan, taiyawid ko Nana. Ay kasampay mat nag-expire. Siya kunti makamo amang i-dispose. Anyat linaon da ito akarton bakit? Dagiti kimchi alakok lakay. Ay no, aping inyawid mo. Un ata di da kayat agatangan. Anya, Naimbag pa'y ni Melanie. malagip ko tinaibagam kanyak ide. Anya timbagak. Di ko namgat kompetensya ni Melanie nga ipag mo. Kumaa, ngam kastoy mat ng tinapasamak. Sayang kitin. Jak mat maibos dayta, taadumat unay. Talaga asaan kang agbaligi? No dakas ti panggap mo bakit? No aglako ka ngamin, aglako ka lang Saan kat aday ta makikumkompetensya? Wano mang tulad kan ipag mo ti ammom. Awan mo ti kimchi ala ko ni ipaglusi, Nana. Awanan ata inyawid na matan. Ay nawaw, apay ka no, Nana. Man-manumang amin ti gumata. Ay, kaasimot. Amangan numalugi day jay. No agsauma nga main kat maday ti romromwar itingiwat na. Anya? Jak amo iti dayjay nga ipagmaw. Iso siguraw asaan ama bindisyonan tadakas mo ti kaunggan na. Det anniversary gayam ni Nanang inton Sabado. Nakasaritam ka din ni Manong mo Danilo? Saan pa'y nga rod lakay? Ay no, kasaritam Anya ti ibagak kang kuana ngay. Saludsudem no anya ti plano na. Kasaritak numalom lakay. Sigurado ang nagtrabaho manenday jay. Wala Tanoan niya ti bagana. Di agdalos tayo iti family house yo. Nabayagan nga awan nagnanaad ijay. Iso nga rod nga agdalos tayo bakit? Okay, bagaan kanto no anya ti mapagsaritaan mikin Manong Danilo. Kakaaway kami nga. Siga magayam, ipagmilan Agdalos kami kano kuna ni manong mo. Agdalos kami mat kan lakay ko ipag. Ay kat pagtitinulungan tayo na. Nilakay mo nga Di magas di ta store, gimatang iti merienda. Ni Manong Danilo, Napanbimulod iti grass cutter di ta kaaroma. nasa pa kayo nga imay. Tapno addamal pas mi. Ay, kwa, saan ka di anasakit tinakam mo kanyak ipag? Di nakagura. Panagkunak ipag, katnas kan alipaten tan no anyaman ti dita nagkinaawatan idi. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko kung kaipag. Si kakit dimat, awanan dayjay kanya. Gapula ang iti recipe, ginurgura ka. Pasensya kan at talaga. Mayat ti kakatawaan nyo kan Manang Melanie itaya. Kaslasaan nyo akagura ti tunggal maysa. Nagpinnakawan kamin lakay. Ay no, kaano ba ay? Idinagdalos tayo iti family house may. Aya, Uwan lakay. Maawatak itan no apay adi na imbaga ti sikreto na. nasayaat mo't no kasta bakit? Kan naamiris ko nga husto la ang gayam ti inaramid na. No isuro na ti sikreto na kanyak, ang mga no maisurok mo't iti sabali. Kasano laangan nga iti negosyo na no kasjay ti aramid. Kasta bakit? Aklunam ti bidot mo.
Diyo ipalubos at simple adiyo nagkinaawatan, timang dadail itinasaya at alinangan nyo iti ipag mo. Ay nawaw! Di simple aparikot kat masulbar babaan itinasaya at asaritaan, nang runa no napakumbaba ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan din kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No amukla nga iskam day jay. Sa anak ko man ang nag-member. Ay, sayang lang ti kwarta. Nay. Pwede mo takas taba naman. Pang-asi man tatang, di dakrang-rangan. Idat orasan. Nung nakailag ka pilang dita. Apay ka di aya. Ay, no amuyo lang tatang. Yan niya. Ay, di nakpay man kasarsarita tatang. Maditimod ko ita. Ay, kit ibagam ano niya ti makagapaw. Ang mga noda maitulong ko king kaanak. Ay, nawaw. Awan maitulong yo tatang. Manungal daw nakasta ka. Jak amo na niya't mapaspasama king ka. Pang-aasi yo taagulimag kayo pay laang. Nagado ti pampanunutag ita. Ang mga noan niya pa'y ti maisawang ko kada kayon. Manungal dawan ngawan ka kanay gaya panakaw. Ni tatang mo't kasla mga asar. Inyaw, concern lang na tao king ka. Dadumak hindi ka gamin matagtagan eh. Makapadanag nga tati kasta. Ay, naiskama nga rod tatang. Naiskama. Ya. Ha? Na-scam? Kasalumit na-scam ka? Ayawanin tatang. Jakon maiwithdraw ti kwarta iti online na trabaho. Ha? Nukasta? Nag-member ka gayam iti dayjeng application? Di mo't imbaka king kay day ang makitang dang kalayan. Nalpasan tatang. Pagpapabuya lang arudan. Kastapay lang matiba kayo. Una yan. Ay, mga kalata di mo ibiribirok ti pagsakita man ako. Sa anak nga ruda makapangan. Eh, po, pangaasing, tadi ka agpatangkain. Di mo ibiribirok ti pagsakitam ko nakmenen. Ado kadagiti kalugaran tayo tinakamissuot ita na nafili. Agsasadot da ata na iskam da. Aga apa pa yun ti daduma. Wen nga raw, nadamag kumula ang data. Ni ansing ako marek, ap-apaan kanumatan dagiti inimbita na nga ag-member. Nawanon, nagbalinon nga isyo da ita. Wen nga raw nana, ado ti kalugaran tayo ana biktima. Oray jay ka anak akmet, at da ijay balay da. Saan mo to na makapangan? Uray asino mat anana, nang runa no dakkel agatad tinapukaw. Nako nampay, balasan ka. Naimbaglaan na, ta saan ta nagmiyembraw. Gusto ti atap ko nana, iskam at talaga dayjay. Ni Marimar nga ta. Ang mga numay samot ka dagiti na iskam. Wen nga rod, isu ti may sa amang idijaya iti online job kanyak iti napalabas atawon ket. Barang saan adakkel ati napukaw kan kuana. Adugaan di kalugaran tayo na iskam bakit? Ay nawaw, kaamamom laang lakay. Wine, saan na kanumatan ang ma-withdraw ti kwartada?
Awanan shutdown kanumat ti system. Ay, oo na yan. Naimbag ko ta saan taan nag-invest iti dayjay nga online job lakay. Talaga asan Tawan mo't pangalahan tayo ti kwarta pag member ta. Ni Marimar akaruba tayo mata. Ang mga lumay samot ka dagiti na scam. Saan ko pa'y nakasarita lakay? Manumog nga minarumwar. Ang mga nudakkel mo't tina-scam kan kwa kat na stress mo't tan. Saan tayo nga amu alakay? Maamuan tayon to ano ibagana. Ay, oo na yun na yan. Narigat at talaga talaga ita panawin. Alumot tayo, ti scammer. Naimbag abigat yo, tataton yo. Si kamit kaya Broda, na yung pagabigat mo ba? Addang samo lakat yo. Tawin mo't kindi, nag-exercise lang na tao. Abay ka day, Kumusta ako man ni Marimar tata? abay ni Marimar. Nag-shutdown kanumat ti system ti online job da. Ay wag, may isa ni Marimar ka nagiti na scam. Ay, talaga nga aduda tata. Medyo dakkel may tina-scam gan kwa na. Iso day jay, pirme ti stress na. Awanin ka kanaygayan na. Kanayon latan na nakailan. San pa yun umangan? Kaasimot tata. Kasi talaga, last money natin in-invest na iti dayjang application. Kitsan pa yan nagsubli ti puunan na. Ngamneng, awaneng, nag-shutdown matang. Tatanggan to mati ulo na. Hindi pa nga ibagbagak nagtrabaho latan. Hindi na kayat. Nainggan yung matan iti isi mani tata. Kung ganog, pagadalan tayo tinapasama. Awan na talaga ti easy. Radaman, kaadwan kit iskam. May salata a sardinas mana na file. Day talaangon tinagbatay. Ayun gayam, nakita ka kinasaritam ni Tunyo itay agsapa. Wan nana. Anya nga'y tinagsaritaan niyaw. Ni Marimar nana. Medyo dakkel kano tinaiskam kang kwana. Ay nawaw, isumulagayam aman mano arumwar. Wan nga rod nana. Kanayon kano anakailad. Saan kano pa yan amangan iti stress na. Madi talaga ti epekto day jay nga online job. No maminsan kat maasyanta kadakwada nana. Ngam no apay mat ngamin anagtalot da. Ambo magtitatao ita, kayat dati isimanay. Anya nga'y mais-iskamdan. Naimbag man tarimwar ka mo ilaangon Marimar. Ay nawaw, kasladda kaya tyo asawa na Nana Feli. Naibaga ni Ruda, medyo dakkel ka no, tinaiskam ka. Na, anya kumangay ti bibiyang yung may papan itiday tabanag. Nuapay nga may na nagtalag ka. Asino kanumat tinakadamagan ni Roda adakkel tinapukaw kanya? Ni tatang mau, tinangibaga kun kwa na. Talaga mo't din di Roda, chismosa. Awan mo't kit ditidakas ng mga na. Inistorya na lang kanya, tapagadalan tayo aming tinapasama. Nasayaat nga ron tikas dyan, mapan na istoryain iti sabali a tao ana iskamak. Ay na adu kayo mo't anaiskam. Kankas na ko nakitay, awan dakes na insawang na. Ha, ang pakalaing maninday di a babae, at dadto aldaw na day dyan. Apay mo't akas dyan ti mapan nga istoryaan tatang. Ha? Saan ang masapol nga istoryaan nyo kadagiti kaaruba na iskamak tatang? Sinong batak laing mo't sa lutsod ka? Ay nawaw, nakababain nga rod. Tapno pagadalan damit laing Nakababain ko naklang arudon. Ag dinamagan dito'y lugar tayo ana iskamak. Adu kayo ang nabiktima iti dayjing online job anak ko. Ay, makapaasar kayo mo't. May samot na di aroda. Aging dadamag. Inton kwan, mapan na istoryaan iti sabali a tao. Unay kamit tinanak ko. Siyempre, kaya't damit nga maamuan noon niya tinapasama. Saan ama sapol ama amuan da amin ama paspasama kanyak tatang. Agkalma ka kadilaing anak ko. Oh, makita day jay a babae. Talaga ang makita na tibirbiro ko na kunaktumag. Isuntumot ti may stress. Saan laang nga ita ti aldaw?
Si kamagayam ti lumabas, Marimar. Kumusta ka matan? Awan bibiyang mo. Amok anadagsan ti pagdaldalanam ita. Ngam saan ko maarasunday ta tapno guraam dagiti tattao iti aglawlaw mo. Ay nawaw, asino ti saan ang maasar iti kastagalad mo, Roda? Ne, awan amok abasol ko kang ka. Agin di ang mo ka pa'y lang dito. Anya? Amok agin-agin ka lang. Concern ka kanuma. Ngam ti kinapudno na katawaan na kon. Saan ko nga aramid ti kastaan niya? Manakibiyang. Ala, aglisi ka man gitadalang ko. Amo kun ti aramida. Tapno ma-stress mat di Roda. Tapno mapadasan na mat ti ma-stress. Agaramidak iti Shopee account ko. Inton kwan, agordera. Amok matkit di ti cellphone number na. Ay nawa, okay ka kadilaan, Marimar? Oh, ada kay magayam di tatatang. Okay aklang, apay kit dinasan. Agsasaw kami na may Sam. Sino ti kasarsaritam? Kasarsaritak nga rod ti bagik tatang. Ay nawa, Dakas nga di. Nek, kita anak ko, amangan mo na. Ay natatang, awan pagdanagan nyo. Ta sa anak nga agbala. Bakit? Ada ni Onad, di Jerwar. Ay nawaw, anyat aramidin ni Unad dito'y balay lakay. Ato ti parcel mo nga i-deliver na. Parcel. Dagiti in-order mo, iti online Ni, awan mati in-order ko iti online lakay. At dangarod bakit? Ato dayjay, rumwar ka tamapan mo kitaan. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak lakay. Awan ti amok nga order ko. Rumwar ka nga rod takasaritam ti delivery rider. Oray kitaan na ti cellphone ko. Sa anak ang mahilig nga agorder iti online. Iso nga rod rumwar ka, tapno makapagsarita kayo bakit? Kita man no di ka mat ma-stress. Nek, sino ti sari pa may titawa, Marimar? Adaya mo tatang. Sakit kasta ti panagisim mo. Naragsakak lang tatang. Ay nawa, Apay ka di aya. nakaskas dawan, di kasta mapaspasabakan ka, Marimar. Ay natatang, saan adakas ti umisem no naragsak ti tao. Amok day ta. Ngam sa bali nga rin ti isam mo. Kaslasaan ka pa'y anak ka move on iti pan naka-scam mo. Panagkunakit masapul nga agpakita kay ti doktor. Talaga sa anak pa'y anak ka move on tatang. Naragsakak lang. Tamanayunan manin ti ma-stress akalugaran tayo. Agsasaruno ti agdil-deliver di tabalay, Ruda. Uwan nga rod na Feli. Agasam mo day nga order mo. Saan ko nga order dagi jay nana? Ay nawaw, anya nga raw. Pagtitripandak nga rod nana. Jak amo no asino ti nang i-order ka dagi jay. Jak amo no asino ti mangi padpa-deliver ijay balay. Sapay nagngingina. Amangan mo no dagiti nakaapam. Nilaang mat Marimar ti gumurgura kanyak nana. Ay wan, maditirik nana. Tanaamuam ti may papan iti pan naka-scam na. Atapot nga iso ti mastermind nana. Isulakit di ti nang ipa-deliver ka dagiti a parcel. Ay, kaasi mo dagiti delivery rider. Dayta nga rod. Di na mapanunot asaan asyak ti apektado iti aramiden na. Narigat laang ngamin ti agpabasol na awan pa'y ebidensya ket. Kaasi dagiti delivery rider amang itultulo iti parcel mo, bakit? Wan nga rod lakay. Maasyanak matan kadakwada. Ngam saan mat amabalin nga i-receive ko dagiti a parcel. Tatalagang awan ti order ko lakay. Kan awan mat pagbayad ko. No asino mat nga tati mga arami diti kasta? Amangan kunak no ni Marimar lakay. Nga ta? Iso ti atap ko taawan mat daduma nakaapak. Iso lang ti gumurgura kanyak. Taapay kanu nga is-istorya ak ana iskamda. Angam, awan mo't ebidensya tayo, bakit? Dayta nga rod lakay. Narigat ti agpabasol no awan ti ebidensya. Agsasaruno ti parcel ni bakit mo, Carlos. Hehe, naadikmitan iti online shopping. Saan na parcel dagita tata? Pagtitiripan dalang.
Anya? Sa bali at tao tinang i-order ka na kita. Impa-deliver dalaang dito'y balay. Ay, nawaw. Nagtulad mo tan, no sino man day tataw. Dahil nga ro tata, kasi dagiti delivery rider, mabambanog dalaan. Amangan, may nuwad na nakaapan ni bakit mo? Kinapuno na, ni Marimar ti atapon na tata. Nya, ay way, gumuruguran ni Marimar ken ko anak ay. Maditirik na dinaamuan ni bakit mo adakil ti kwarta na iskam ken ko ana. Ipanpanakil lang nga ba, ti online job na idi kay. Ado ti parcel abay deliver ikayan da roda. Usto tapno mapadasan na mo ti ma-stress tatang. Daita ti ganabon na. Kurang pa'y kit di daita. Ha? Agurderak manen inton madamdama, ta ipa-deliver ko di tapalayda. No kasta? Si kagayam ti mastermind? Wan, siyak nga ro, tatang. Ay, nawaw. Agpampanunod ka ka di anak ka. Tapno ang muna tirik na ti ma-stress Sumanaukat, idi na iskam kami. Nagado ti bagbagana. Diyos Maria Joseph, numamuan na si ka ti mastermind. Awanan manayunan manang ti paka-stress Bayadam dagiti parcel mo. Ay nawang, awan ti amok nga order ko. Amok asi ka tinang i-order ka dagita. Kunak tupay kat. Si ka ti mastermind. Ay, ikagpabasol no awan ebidensyam. Ni tatang mo amis mo tinang ibaga kanyak. Anya? Talaga amat ni tatang Anya ngay, bayadam dagita Di mo taktakan ti padam a tao kunak tumag. Tapno ibagakken ka, na pagsasaritaan milaang anaiskam kayo. Awan ti dakas nga ensawsawang ko tapno guraan nakakasta. Ay, kung... Makamu kamatan a makisarita ka dagiti tattao nga enraman mo iti kalukwang. Pangalaak nga iti pagbayad ko kadagita parcel. Ay kit parikot mo matan Asino nga minti nang ibagang order kay ti kumkonforme. Ay, makapa-stress lang una yan. Basol mo biglang. Sikat yung mga arabi, di pa ka-stress Nagasang banday ka. Kaano lang, hindi na-scam ka. Ita, nangarabig ka marin, iti pagparikutam. Ay, una yun ti kastoy ang mapaspasamak. Hindi kanto, ba't kami nagpampanunaw? Stress matla ka na yun ng ti sumangsang bahay, tatang. Naiskamak lang arudan. Danda ni maidarumak manan. Ang mga nupagmultaan dak pa yan. Gunam agpanunot kay ti pamuspusan Sulbarem, dagita parikot mo. Nagararabit kanto, Tatang. Dagiti kamali a desisyon mo, ti makagapaw. No apay akasta ti pagdaldalanam ita. Ay, nawaw! No adda parikot mo, di ka agdarasudos. Di ka basta agdesisyon latan adagos. Agpanunot ka pa'y anaimbag sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.